Rutere rumwe rwa mwito jwa rwirirwa rera ni rutigiro gwete mwanki na gwikira ugwatine miti na kinyanyomo cha kithaka kuringana na kujiri bare athira mwanki jojo jumanite na murimi umwe uria ukwirikana ka kuithagia kithaka kiawe munda juria akue na mwito jo akari bare maga akue na mito ni boritwe kumenyera ndiria bagutumira mianki kiri urimi bwao kenda kwebana na asara taiji. Yu mutino ya mwanki mwithoni ya rurarereshwo na bunge kia Buri kaunti ya Meru. Kuringana na bareba kuirite mutino yu na bareba ni atori ba mutho yu kumani awe nyangia bobo mwanki yu buru. Kuri na mtu kuithagia munda jwawe na rugo rweja rwaburu kia mwanki ende nande inaotore mwitone na tugegeragia kuoria mwanki juu mwito jo kwa kilomita nyingi ma hijo kwa kilomita kithumba tukeja kugwata raini tu kuthoranya community u joko ya kilomita nyingi ma na riuba kinyilio taratori barabange ba mwitho yu muno nteresha rirwarera kumania makarika yao ya mwanki okaita kwenda kwira anto egitare kwina kiangazi kwithairwa kwina thina muno na kwina rugo nontu womba kwithia gwaku na ndi gukareta damage jera iri naja kwira nyamwathani ibwega nontu eje ni onjire njogu lakini gote njogu iromba kwathirika na inyethera ici kwangaika kumatuka ikitagia ikinama na tubiti tungi turatwithairwa twiku tutirona incident iu kwa wangu appeal ngiraga community yetu igitare tukuthuranira miunda yetu itu ethirwe turi makini muno na muno antu bara twi mwitune ukagita muntu wakia mwanki mwitune akithithagia untu kana wita mwitune ukinyunya thigara na inya turi antu betu bethairwo baina maugu igitari ituimenyere muno nontu kwina kiangazi na kwina rugo watu kuromba community rere akwina mwito ukagita wakia mwanki ati kumenya ati agwakakia akakia mwanki akimenya mwanki jora kumba control nontu jo nande atwitite kuthithio chunguzi tumenye nu ukwithite mwito jo no wakirie mwanki jo nontu twamenya no mwanka tumujukiria atua nontu akwenyangia into bietu bibingi muno miti akwenyangira turahanda supporters ira turaegi inyomora indo na bau bonde ikwenyanga na ndi tutimenya na tatumba kuthithira lakini atuko i community yake tuko meanki tumenyere meanki mitone yetu na nikienda kumenyera mwitho yu muno na moro twokurira nyumo cia kithaka miciene okaita kariobao anto bondo kaita muntu ka mwito ijwa barea ka mwito ijwa anto ana ngai ke fs bati kuoria ngai bai ko bati kuoria muntu ijwa mwito ijwa community yonse askaro ke jeta kuja gitango gegoko anto bondo bejeta bani muntu atwe muntu ciari bakariti akaria mwito wau nande muntu na bati kwethera kwa pata ndi paswe gukaria mwito ethero metara ka wethera ko ciari rwito no getekera mwito jwe nyanga kiripotera Weru TV kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi.